Okay, hello you got it. Niya ini la November kichi ta ta na kiro kisi ke the dona da sala daily crane news la ko America ni lo no. Do ke ne pakete ba khawa da la pwa radio to no la when ni Joe Biden hu tha tho la ka mata la when ni Joe Biden cabinet bu ma no la pwa ku lo ta kra bu no. Ba mnu ko la pwa te phai ni me da pwa radio la when ni Kasimenya Luini la ko America ta pata bravo ta relo ta la tu ko ga mi gi do when ni ko America mu klo we kwa mo no ko ta ni o kha do na ba ki no do when ni tak so pa phla we da la no Joe Biden hu tha tho we da John Kerry no le ki ke we da climate envoy no when ni pa hi mu hi da ba kha we da la mu kho kli to hor pa no mu kho kli to wa si ta ni de mi we da di to when ni Edosita ni ke ni muko glito wa ni chotale da no hakku plan ni ko do tho no do pa hakku pho di to ta tu we da di to greenhouse gas la mera carbon dioxide tim da ti ni no ma ha go da we ni ozone la we ni adot de da mu mo no the ye get it lo pwe no the when ni ti tho the muko glito da ba lo ba sa ba kha ta du ni mo no do ko Joe Biden who tell we da no US Secretary Lolly no ke we da ami John Kerry no lagi mu hi da ba kha we da la mu khu kli to go no do te we da John Kerry we who tell da pa the blue ga kla ni no who tell da John Kerry no do who tell da siko we da no Anthony Blinken lagi ke we da Secretary of State la ka ma to ko ta de tu ko ga go ke we da tu ko ga mo to go no do do when ni we khucha ka we da when ni pwa de blue ga bam nu ko le no Joe Biden ni ba we da electoral vote ni ta ka ya khu do Donald Trump ni ba da ta ka ya sorry ki ka ya ta si ki mo no ko da ni December de chi lui to khe kan ni no December de chi lui to khe kan ni Congress ka pa kle we da le Joe Biden ne ra mo no doအခုတန်းနေမနော်တနည်းညိနေဒေါ်နယ်ထရဟီလော်ကေတာဆုကမောလော်ရဒါလဲခေလော်တာဆုကမောလဲစူပူမနော်အခုတန်းနေဝဲကထော်လောအခုတန်းနေဝဲကပါခုချထော်ရတာပွာလဲအရစ်ဒိုလဲကမာတာလဲကမ်ဘိနေဘူးနော်ဒေါ်ဂျွန်ကယ်ရီနေကဲမတာလဲနော်ဂျော်ကယ်ရီနေနော်အကဲဝဲတာအဝဲမာတာလဲဝဲနေObama siwuje no do keke ni awe mera Portugal Joe Biden khuche tho do teweda no la awe ni mi Portugal no di weda ta ke lo weda ta le climate change on ni no ta pyu kho lo no di ni to no awe o sikko da ta le kho plo le awe ni ma ta ko ta the National Security Council mo no ti ko awe ni ko America ti ko do be ta bi ta bo council no council mo no Bloody ni no Mr. Kerry ni no when Mexico da Portugal le assign la we da Paris Climate Agreement la we ni kito ti chi khu no le US akhasa do ba kha we da la Paris Climate Agreement ni ke da ko America ma ta ko da de conference le ke di we da we ni mu ko kli to ko ta chot le ko ba sa do le Donald Trump si pho la ni no awe mera tiko so de bela a hata ku we da le Paris Climate Agreement kha ni no hoda ni Joe Biden we plan lo we da le kiki ma ta ko ki da kiki ni lo ka da ki we da le Paris Climate Agreement we ni no do le ki ro ti chi khu ni no Kerry Mr. Kerry ni no awe othai da ta ma ta ko da de hakku kla khu na ti de pha no pa khu we da de pwa mi hu ta phla no le ka ma we da no World War 0 no si da ni no ka ma we da ti le hakku play ni no ga ta wi la at ri de pha ni no ka lo ma ku ye go no di to ta ka ma cha lo da ta tu le twe la no to le dim da de wa ka thu tho la pa tu la we ni electric ya cha ni de mo no o da kli no ako da ni la awe ni ba kha we da la awe ni ba da mu da ni no la ma de we te we da mo no America will soon have a government that treat the climate crisis as the urgent national security threat it is no de da ti yi ba ni ko America ko we da da pdu la apa we da mu ko kli to wa ta da ba lo ba sa da phai no crisis phai di mi we da no thi ko ta bi ta bo go no do la apu kwi ni awe ke we da Secretary of State no awe ni ne rela ma to ko da de tu ko ga no la Barack Obama su bu no
do awe me da democratic politician ga no do la khi do lui phe ni awe ni lo si ko da ta khu che blo la ke ko khu kha sa ho ma no ni lo da prewe da the republican awe ni akhasa George W Bush mo no phe ni George W Bush no we da ta khu che mo no do awe mata le sene no le blood du bu ni no khisi ho ni mo no do mi we da popular sin no ba kha we da le ta ri lo ta da we ni chi ko ga mo no foreign relation committee mo no do awe masikora mudala aga tirpha aga o ama no khuda ni awe ta le khoplu o ko ni no Joe Biden khu che tho le ki hi mu hi da we no do pwa le aga le Joe Biden khu che tho ni no mi da Mr Blinken no Mr Blinken ni bata khu che tho di kmi we da Secretary of State no ko America we ni ne re mo no do awe kmi da pwa redo da ga le foreign policy no le ta ma ta ko da de thi ko ga policy no America policy la ba kha we da de thi ko ga le tru pho ko mi ge Israel pho ko mi ge UAE pho ko mi ge da thi ko ga te pha mo no do we ni Mr Blinken ne mi atani we da ye chi kho ni do la apu kwi ni no awe ke we da Secretary of State do kesi ko da National Security Advisor no pa hi ku hi phata ba kha we da le chi ko ta bi da bo go no le Obama si bu no do awe kwe we da la we ni a Twitter would dile no ate we da no the message from friends and colleagues that I have received over the past 15 hours have been humbling no te we da la ta do ni ba no message la the ko de o de pala ma ta ko ra o la bu ku de si ya na ri ni no mi we da ta ti pha la we ni o da ta 6lo tu 6lo ta mo no honor to announce no te we da la ta pa ka phala ta la ka bo ba ra lo we da la officially no I have been nominated to serve as Secretary of State no bata khutera tala taka himudadi no America when ne rega to no if confirmed this is a mission I will take on with my full heart no tera mona ta mi pa kla ni no mi she we ni no taka ma we da le su le sa ni lo no do awe si ko no mi pa ga la ki hi mu da de ka ma ri ta ke da ko America ta ri lo ta de ko America to mu la community de pha no di to ko Europe ti ko ti pha go no do when ni pa ga le Joe Biden khu che to ni no Harvard Hannis no but khu che to dia mi da first female director of national intelligence no mi da pa mu ga la ki hi mu da ba ka da America national intelligence ta la national intelligence ni ke da chi ko we ni ta ka so khu tu de pha no di to CIA no awe ke we da CIA deputy national security advisor mo no awe ni mi da lo la pha dur kha no do pa ga la khu che to we ni mi da Alejandro Mayorkas no akeda Latino no pa Latino ga no bata khu che to dia mi da homeland security no pa la ki mu da ba kha we da la chi lo ko bu we ni ta bi ta bo the homeland security ne we mu da ba kha si ko da di to la pa ni lo ha ta la chi ko bu ye pa to visa dem da de khela mo no do pa ga le Joe Biden khu che to ni mi da Jake Sullivan ni no we ni bata khu che to dia mi da hi wa chi ko do bi bo pwa hi ku da no White House National Security Advice no Mr Sullivan awe mata si ko la Obama si bu mo no do aga la awe khu che to ni mi da Linda Thomas Griffith no bata khu che to dia mi da US ambassador la ka ma ta ko da de UN no do awe mi da pwa tu people ga mo no do te we da awe mi we da pwa ga la u de ta le ko plo le amata ko da de ko Africa chi ko te pha no sa tho da la ki ro ti chi the du we da la ti chi nui no do pwa ga la awe ni Joe Biden khu che to ni no mi pwa ri dur ga la ka ma gi tho da ko America mu klo we kwa do we ni mi da Janet Yellen no do Janet Yellen ya mi hu ta phla do ma ba mu ko la we mi da po mu do ga la plus so da la mu klo we kwa da ba no do ke ni Joe Biden hi lo mu da la we ka ba po we da America ta thu ta to mo no Treasury Secretary si da ni ba kha la America klo si ta le 3 ta ban de no ba kha we da la
มุกลัวกว่าดอเซนลอฮาทอเนาะเสียอีริมดาเดบาบาเฮเวดิเลตาเตพาเนี่ยเวบามูบาไดแค่ละเนาะมีมูดาพาดูรขายาเนาะအခုဒါနေနော်ကျေဒါလာတစီဆိုနေဝဲနေမီရာပေါ်မဆိုကတရကလည်းကီမူဟီဒါဝဲဒါလာမီရာပပဒါအမေရိကတာထူတာတော့နော်တော့အဝဲတန်နေဝဲဒါနွီချီလူနီနော်နွီချီလူနီနကေပလတ်မတ်ဂျာမအဝဲနေတာပွားဝဲနော်တော့အဝဲနေလာပုကွေနေမနော်အဝဲမာတာဒီ America Central Bank အဝဲမာတာလာကော America ပဒိုနော်လောက်ခတာပဒိုနော်ဒေါ်မီဝဲဒါနော်ပဟေကူတာခုဒုကတလာပဟေကူတာဘခလာမကလဝဲကွာပါခုဒုကတလာဝဲနေ President Bill Clinton စုပူမနော်ဒေါ်အဝဲနေမနော်ဘတာဝဲနေติญาออเดบาทาปาลาปากบอดีอเมราปอร์ตุกาลและอมาริทอเดอเมริกามุกลเวกว่าและคีโตติชินุย financial crisis เนาะคีโตติชินุยเนาะติชิ sorry ตะมีคีโตชินุยบาคีโตนุยมอเนาะคีโตนุย financial crisis เนาะละคีโตนุยคีโตขอเนาะดิละเวนี่คีโตคุยติชิตานี่นี่ก็อเมริกากว่าชะเมเวดาเนาะเวนี่มุกลเวกว่าเดกลูจีเนาะเวนี่อปุยลอดีเนาะดอตะเลตาบับลอบาดาบาเนาะคริสพาดูค่ะเนาะดอลาโอบามาซิวเนี่ยเวดูนี่บาตาดูเนี่ยบามารีทอเวมารีทอดอเวนี่เจเนยาลเนี่ยบาตาติญาเดียเมราปัวตกาละมารีทอดามก็อเมริกามุกลเวกว่าเพลก็อเมริกามุกลเวกว่าลอดีเชตอนเนี้ยเวมีปัวตกาละตุ้ยทอเกดาก็อเมริกาแล้วมุกลเวกว่าตาก็ตาเคปูเนาะดอมဒီအမေဝဒနော်popular sinola US Federal Reserve ကနော် Mrs Yellen နော်ဘာတတိညာလာဝဲမီပတ်တကလာပတေကြလာမာတာလာဘခိုင်ဒါတဲ့ဘန် policy တွေဖာမနော်တော့မာဂရီထော်ဒါကောအမေရိကဝဲနေတာပွေကလေးတဲ့ quality မနော်ဒေါ်လာဝဲနေ Donald Trump ထော်ချက်တော်နေနော် Donald Trumpตตุโลลาเวกเซมาราบาดอเวนี่อนกอนี่มเนาะเตเวดาละปวาละอมาราละปดุบันตินี่เนาะย้อนนี่มเนาะตาเซดิมาดาเนาะดิโตสิดบะถวยเวดาละปเตจะละทิรุกอเตรกิมเนาะ political party กิบาซาดอก็คูดอนเทรเวอสิบุนี่เนาะก็คูดอนเทรthe play la we ke se mara we ni simenya luini ba da mera tala amate we daตาแล้วปามาย้อนนี่ตะคามเนาะดอจันยาลนี่มีมาตาเลเนาะเอาเวมีเวดาปาละเฮเวดาละฮิโปโคโพนี่อปานี่เมดากติตระดอมเอาเวนี่อโมนี่เมดาจูตระมุเนาะดอเวดูทอดาละนิวยอร์กเนาะนิวยอร์กซิตี้ดอเวมาโลตาเดมานี่เวดาดีกรีละอีโคโนมีเนาะมุกลเวกว่าปาละบราวน์ยูนิเวอร์ซิตี้เนาะดอเลคินี่เอาเวดูเนี่ยดา PhD มเนาะ Doctorate ละ Yale University เนาะ Yale เนี่ยเมดาก็ America University ละมิวซาพลาดูเตอร์พลเนาะดอละเนี่ยเมญาเนาะအဝဲမာတာလအဝဲနေပဒိုနော်လအဝဲနေပဒိုတာမာနော်ဒီနေ့တော့နော်ဝဲမီဆီကောဒါပွားသူလို့တာကလည်း University of California Berkeley ဖက်နေနော်တော့အဝဲအဝါနေမြေတာ George Akerlof နော်မီဆီကောပေါ်တကလာဒိုနေပါတာ Nobel Peace Win နေနော် Nobel Peace Prize လဘခဝဲတာလမာဂီထဒါမကလိုဝဲကွာအဝဲနေတာခုတိတိညာမနော် research la February တကထိုခွီကရနွီစီဖက်နေနော်တော့ဝဲတဲ့နေအဖိုးအခွာဝဲတာတကတော့ဖိုးခွာနေမီစီကောဒါနော်ပွားသူလိုဝဲတာလာ University ဘာခဝဲတာလဲ economy နော် economy professor မနော်တော့အဝဲမြေတာပေါ်မီတကတော့နမစ်ကွာနေနော်အဝဲနေပေါ်မီတဲ့ဖာနေကောဒိုမလည်းကနေပါတာလော်ဒိုလာထော်လည်းကောအမေရိကတစီဆိုဘူးမနော်ကောအမေရိကဝဲနေတာပွဲတာပရာဘူးနော်တော့အဝဲကဲထော်တာပွားတကလည်းနော်အမာတာလည်းဝဲနေมุกลเวกว่าปาเนาะตมีเทลละเวนี่ก็อเมริกาว่าแล้วเฮาคุดอบิเนี่ยเวนี่เมราปอมมีตกะละตาเกทอดาตะกว่าโลมเนาะไอคอนมเนาะเกทอดาตะกว่าโลเนาะดอมအဝဲဟာတော့ဒါလာ Federal Reserve အဝဲနေပဒုဘာလာခီတိုတချီခေါ်ဖဲနေနော်လာကခုဒေါနယ်ထရက်စုဖလာနော်ဘာသာတော့နော်အဝဲမီဝဲတာပေါ်ကလာအကာဝဲအခုရကာရနေမစတိုင်အိုမစမချချနာတာပွားနာကြီးအခါတဲ့ချစ်ကခုတ်တယ်ဝဲမထော်ရကောလာခနဲ့အခုတန်းနေတဲ့ဒါလာအဝဲဟာတော့လော်ခီနေနော်ပေါ်မီဒဘလူကလာမာလာပဒုအဝဲနေတကရကရူနေနော်အဝဲတီဒီတော့ကပါဖလာထော်ဒါလာ
เวทีกว่าลูฮินี่ตาดูอีแต่บาลาวอุเนี่ยเวทีกายชิกาเดมาเชทวดาเวนี่ชิกาก็ลาใครมเนาะအခုတည်းနေမနော်အဝဲနေအဝဲဘတာခုထတော်နီနော် Elizabeth Warren la mi weda senator no aweni padula blood thakha wu no we te weda mo no Janet Yellen would be an outstanding choice for treasury secretary no te weda Janet Yellen ni mi pargala ta khutero la agui kta kroko kta weda la kapo weda ko America ta thuta to go te da she is smart no aweni mi pargala smart tough no pite chale du mo no in principle no misiko pargala uda weni sigam mo no as one of the most successful Fed chair ever no mi pargala pluso dogtela ko weni America weni padu apolosin no ever no she has to Wall Street Bank no awe tara da weni Wall Street Bank no do tala Wall Street Bank ne agera bala control America jikhelo mo no khoda ne the block awe ti ma tho ji e ya no mi de me ba da weni okay lo kwe de ji de ma ha go da America mu lo we kwa ti ni no pa tara da bu kro ba no na ki de no Janet Yellen ni mi pa da la tara da ba pha ni mo no including holding Wells Fargo accountable for cheating working family pa khu si ko da awe maweda we fa ko lo ki weda no hi phu ko pu ti pha la we fa ko li yo lo on ni pha no pu kwi ni we fa ko we ni auto da account tu le pa le auto ban le we ti ban ti mo no the auto da credit card tu de la pa ti pha khaw mo no ba kha da ta wi we ni no we mi pa da la hi mu hi da de si nyo da we ni we fa ko no ako ni when it Wall Street no Wall Street la mi da ko America ji no letter reader law no thi we da we di le no data la no Mrs. Year focus on employment awe mi pa da la a focus we da la ta phita ma mo no rather than inflation no awe the focus we da la ji awe ni tho ba no awe o da the reputation la no awe sipu ni no ji ini chua no bloody ni no ke weda nyo weda la pala kule makata de ba ki hilo weda ji go de muklu we kwa le tri ta ka nyo go no do when he Gary Coach la mi weda no Goldman Sachs ni ke da ban de pla mi do te la ko kla no when he executed no when he akuddo kte te weda dile no te da Janet Yellen is an excellent choice for treasury secretary no te da Janet Yellen ni mi da portugala wi ko te weda la ko weda when he say go no having had the opportunity to work with then Chair Yellen, I have no doubt she will be the steady head we need to promote an economy that works for everyone. Tera la tamata ko ti ta de o la we ke ra papalo chino la we ni padu ba cho to ni no ta tin ya la we ka mi we da lo ti la pa da la ka mi da pa da la ama we ma kle tho ki we da no America mu klo we kwa la plu ba du te khe che to la pa ko wa de go no do we congratulate we da no ko da ni pa da ga la pa pa du khu che tho ni no mi pa da la ko kro da ko ni no ne kwa we da la pa ga thi o di le ni no ne ti nya ti lo no ko da ni pa thi we da la so far no we niဒီလက်ခေဂျိုဘိုင်ဒန်ခုထထတာပွာတေဖာနီနော်မိပွာတေဖာလာအကောကောဒါတဲ့အမူဒါမနော်ဥဒတလက်ခေါပလိုဒေါ်မိပွာတေဖာလာအမတေတလာဂွေတေဖာကိုတနီချမူလာလာဝဲနေခါစညာနေมุกลเวกว่าคือทอถ้าพี่ดามาก็อาทอดอ CAE ดิมดาดิกชาลอมเนาะบานุโคเล CAE มีอานี่เนาะปปุฮีปุยคอนี่ปบาลอนี่ไอนี่อาเนาะดอปาลาตาลอมามุกลเวกว่าดิมีบาฮิโลจิลบันดิมดาเดไออาหมอเนาะโคตานี่เนาะสมลาละคาสิญาเนี่ยก็อเมริกาตาเปตาปราปะฮิมูดาติพาเนาะกมาตากีกเตเนาะOkay, away ni mera da so okay ka no do the ba tapina subscribe ya tam sara ko la comment da buk le ta so la redo sinya ka ba ka da la COVID-19 vaccine no WHO te da la ba te ba la pho de pha ta do ni ba ba no khu ta ni buk